Dobar dan, Jozo Mogila opet sa vama. Htio sam još prezentirati jedan mod što je zgodan za putovanja, pogotovo za one koji nemaju motor koji je namijenjen velikim putovanjima, pa po defaultu ima kufere, može sa strane i tako dalje. Kao prvo ja preferiram, ako je moguće, platnene torbe, zato jer su lakše, bolje amortiziraju, ne do bog od pada motora. A platnene torbe obično zahtijevaju kod većine motora i neke distancere, neke kao nosače tih bisaga i tako. Budući da XT125 ima u teoriji 10 konja, a u stvari u praksi ima 8,5 vjerojatno, svaka dodatna težina mu kvari njegovu finalnu brzinu koja doseže oko 72 km munjevitih na sat. I zato sam odlučio na ovom konkretnom motoru, evo možemo malo spustiti kameru dole, napraviti jedan vrlo jednostavan i ekstremno povoljan distancer. Kao što vidite, to je jedna špagica zakačena za dio koji vam najviše odgovara, tako da mi on u stvari štiti da mi ne bi platnena torba se zakačila za ripnu na gumi. Jel? S druge strane je, to možemo pogledati malo s druge strane to nije potrebno raditi zbog toga što s druge strane imamo štitni hauspuha koji štiti od topline, tako da se torba onako ne bi trebala skuriti. I na jednostavan način smo napravili nosače, ajmo reći, za bisage, za platnene torbe. Ako se pitate koliko to dugo funkcionira, ova isto špagica je prošla i Gruziju, i Tursku, i Irak i napravila je sigurno 20.000 km po raznim terenima i dosta off-roada i na Kavkazu je bila, tako da generalno mislim da to dosta dobro funkcionira. O tome kako ćete špagicu koristiti ovisi najviše o vama. Možete naravno napraviti i nosač ako imate ozbiljni motor, ali za prvu ruku špagica možda nije loša ideja. Lijep pozdrav od Joze Mogile. Subscribeajte, šerajte i vozite se na dva kotača.